که باشد. درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشیم. بازم ساعت هم 3 شب. به هر حال بگیم که کوشش کردم که همراه شما بدنم و یعنی خاموشی را اختیار نکردم. درباره بعضا جنایت ها و اون چیزهایی که بگیم با زبان روسی اگر گیم военные преступления قرغیزستان و نباید ما خاموش بستیم و باید همه کسا حرف بزنیم و از اون جمله طلب کنیم از حکومت جمهوری تاجیکستان که از حکومت غصبگر جمهوری تاجیکستان که باید حتما را بگیم در جامعه جهانی، یعنی که این چیزا باید کشیده شود. военные преступления یعنی جنایت های افسران سربازان قرغیز. یعنی جنایت چی جنایت است؟ اصلا در جنگ هم در دیگر چیز هم با مطابقی بگیم که چیزای قانونهای حربی یگان سنایپر حق نداره شهروند عادی را بگیم که با نشان گرفتن. اما در تاجیکستان دخترک، کودک، زن، دیگر مردک ها، دیگر انسان هایی که کشته شدن، همه اینا تا کجا ما معلومات داریم نه از تیر عراقی بگیم автомат کلاشنیکوف یا که از دیگر چیزها کشته شدن اینا، بلکه خصوص با نشان گرفته قصداً شهروند عادی یعنی با نشان سنایپر گرفته کشتن اینا. و حکومت ما که از بس که تجربه دولتداری، قانونهای میار قانونهای حربی یا که دیگر چیزها را نمیدونن یا که بگیم که نمیخواهند یا که ملت با انسان حساب نمیکنن، نمیدونم، یا که اگان قرضدار هستن از این قرغیزستان از حکومت چشم پوشی میکنن، باید همه اینا را چیکار کنن؟ همه اینا را باید با مطابق قانون اینا را گور نکنن، باید در حال گور کرده ایستادن. ما معلومات دارم که یک دخترکی که از تیر سنایپر ساعت 3 با 4 به هلاکت رسید، ساعت 6 بگه ده گور کردن، یعنی تقریبا 3 ساعت هم مبینش ده بگیم که او را به خاک سپاریدن. در حالت او را اکسپرتیز کردن شهروند عادی منطقه و جاش که بگیم که از کدام تیربت سنایپر همه اینا باید ما در بین المللی بکشیم. военные преступления قرغیزستان واقعا که اکثر کشته شدگان از تاجیکستان یعنی وفات یافتگان در تاجیکستان از تیر بگیم که سربازان قرغیزستان اکثرش با سنایپر کشته شدگی است، یعنی قصداً غرض گرفته بگیم که زنک و کودک با نشان گرفتگی هستند با سنایپر که در میارای بین المللی اصلا военные преступления می شود. و امروز هم پوتین نه برای جنگ اوکراین بلکه برای پرتافتن بمب در ژلوی، یعنی که در جایی که انسان ها زندگی میکنه، یعنی شهروندای عادی و نمخیل قتل شدن شهروندای عادی را که کشتگی هستند عیناً برای نمی بگیم که تریبونال کشیده ایستادن و تیار شده ایستاده است. پوتین امروز پگاهی با تریبونال میروه، военный تریبونال، военные преступления همه اینا میروند، بفورشان نفورشان اینا میروند، پس تریبونال میروند و باید یعنی که این چیزا ده نباید ما چشم پوشیم. اگر که سایمومین یتیم، رمضان رحیمزاده و دیگر آموزمین و غیر انسانایی که در حکومت یعنی به نام خودتان گویا که رهبر هستین، اگر که شما رهبر باشین، اگر عقل داشته باشین، همچون انسان فرهنگ مدنیت داشته باشین، این انسان‌های حربی نیستن.
кишта шидагон, яъне қатл шидагон ҳарбӣ нестанд, занак ва кӯдак ҳастанд. Ҳамаеро экспертиза карда ин тиррор ҳамаша гирифта аз кадом ва ино ҳамаш муайян мешавад аз кадом ҷониб аз снайпери ки кушода шудаги аст. Мо рақамош қатӣ муайян кунем ва ина дар ҳол бояд мо чӣ кор кунем. Дигар оппозитсия ҳастен, мухолиф ҳастен. Ман хоҳиш мекунам ки яъне ин қазияи Эмомалӣ гуфта шиштан дар кор нест. Ин қазияи ҳамватани мо аст. Ин қазияи як модари ватани мо ҳаст ки имрӯз ғаразона кишта шид. Ғараз, ғир мегӯянд ку алам зуруш намераса, алам қатӣ ё бигем барои провокатсия кардан снайпер қатӣ як кӯдака зад, як модара зад ки модари ҳомила мурдаги аст дар уҷа, снайпер қатӣ задаги ҳастанд. Ҳама ино тири снайпер қатӣ. Ин военни преступлени ҷиноят аст. Яъне ки основной автоматам хай мегӯи надидим, ҷиқидимаш ҳамуҷа будааст, расидааст. Не ки ба снайпер и ответственни бузург дора ки инсон бояд ба кунш ҷавоб бида ба ин кори кардагиш ки ҳасту ки нест, не имеет значения аст. Ташрифай ки аст, ин инсон бигӯем ки дар айни ҳол военни преступник аст. Приказ мета, команда мета, ҳамо беиҷозати ӯ паронда намешавад. Ин инсон ин преступник аст ки иҷозат додагӣ аст ҳарбиша. То ҳол то имрӯз ҳарбиёи мо мардагборӣ ба снайпер ягон шаҳрванди оддии Қирғизистонро ба нишон гирифтагӣ нестанд. Як донашам. Чи ҳатто худшонусу беста, ҳатто гов, хари ора ку ҳайвонора ба нишон нагирифтанд. Вале инсон як тараф беста. Барои чӣ? Барое ки ҳар чӣ боша набоша ҳарбии мо ҳоли мардира, номуса, йигитира, ҷавонира, ғурури миллира ку ай даст додагӣ нестанд ки бираванд номардӣ карда як зана дар прицел бигиранд. Номардӣ карда ку як кӯдаки 12 соларо ба прицел бигиранд снайпер қатӣ. Ин последний пидарастарин рафтор ҳаст ки военни преступление. Ин бояд ҷавоб бида. Ира ташрифам, тошшоғувшам, дигаршам бояд ҷавоб бида. Конкретно корина военни преступление. Ин проблема аст. Проблемаш қатъи Эмомалӣ аст, байни хичон аст, намедонам. Но при этом ман талаб мекунам аз тамоми экспертиза инора нагуронен, инора экспертиза кунен, инора монен дар морг, ино беста ҳама иёра бирорен, ҳуҷҷат кунен, документ кунен. Мо метемаш дар суд военни преступлениеро. Дух надорен доданда. Мо метемаш дар суд. Шумо ҳуҷҷатоша битен да мо, факт далелоша роӣ кунен, мо метем дар суди военни преступлениша. Проблема надора ира чӣ кардан додан. Баъд дар бораи як ду одам дар мессеҷ навистааст ки астанаи худат ҳамо туркзабон аст, яъне бале ман халғам. Маънои ҳами қирғиз чӣ аст? Гуфтааст да? Қирғиз. Яъне ба забони агар худшон бигирем, як дид кас навистааст ки ҳами чилдихтарон мешавад, чӣ мешавад, ҳами хел навистааст. Не, бародарои азиз, агар ба забони қирғизӣ бигирем, яъне қирғиз, дарор, киргиз, медонӣ на? Киргиз, киргиз, чиғор, киргиз и бидирор, чиғор. Намедонам аз ки ҷои калима гирифта шудаги аст, яъне маънош дарор. Дарор, барор мегем ку мода. Яъне ҳами киргиз, яъне киргиз и дарор, чиғор и бирор. Ҳамин калима аст. Ба забони ҳамон қирғизиям ҳамин калима аст. Қирғиз, қирғиз шиғар. Яъне ки қазоқи қирғизидам ҳамин калимаи киргиз, яъне қирғиз қазоққа мега ягон каса бидирор бугӯӣ ку қирғиз мегӯянд. Қирғиз, шиғар. Яъне ки ҳамин аст, ҳамин дарор гуфтагӣ маъно дорад. Шахсан ман ҳамун кофтам ва ҳамин саволои шумо, яъне ки ҳамун ёфтагӣ чиз ҳамин аст. Ҳамин киргиз, чиғор.
یعنی که درور گفتگی معنا داره، یگان معنای دیگه نداره. یورا نمیدونم ای کجای برآوردگی هستند، در وقتش درآوردگی ان با خیلی چیزی است که از کجا گرفتگی هستند این کلمه را. حالی همین کلمه گفتی هم گپو همون چی خچه اسناد خچه یافتگی نیست که از کجا گرفته شده است. بعضی انسان میگن قرغز یعنی معنای چیل دختران داره، یعنی قرختا قز میگن، قرخ ای چیل میشوه. نه این چیز نیست. عادی ترین معنایی که اگر که من نگاه کنم قرغز یعنی که درار همین معنا را داره. و قزاق‌ها هم یعنی یگان آدم باشه بدرو، یگان آدم پشتی در باشه بدرو رو گفتنده همین کلمه را استفاده میبرن، قرغز میگن یعنی که قرغز. ما بعضن اولادو در قزاقستان شوخی همه کردم ده خیلی جرام قطعی قرغز بگم میگفتم نه قزاق قرغز نه یعنی درار گفتنی گپ کلمه با زبان قرغزی هم همین میشوه. همین قرغز بگوی بدرار گفتگی گپ میشوه. با زبان قزاقی هم همین میشوه. اگر که بدرار بگوی هم قرغز میگوی یعنی که بدرار. از بگیم همون فهمیش و همین قدر معنا میده درار، دیگر یگان معنای دیگه نداره. شاید با داشته باشه یگان آدم بدونه ایره، اما من همون معنای همین گپا ای یگان جا نیافتم، ای ویکیپدیا هم نیافتم، از تمام دنیا را گفتم که همین کلمه همین قرغز چی هست خودش نیست. اما با زبانی خود چون درار گفتنی گپ قرغز میشود، قزاق‌ها هم درار گفتنی گپ قرغز میشود، ازبک‌ها هم بدرار گفتنی گپ قرغز میشود. روسا میگن که قرغز یعنی که قرغز بدرار گفتنی گپ میشود. ابا بدرار گفتگیش چغار میشود، شخار میشود. چیش در ایو خودشون ما همین قدر میدونم. من بگم این فکری ما هست. شاید در یگان جا هم خیلی حدیثش دیگه است. یورا بدرار گفته همینجا همین گروه پرانامش بدرار موندگی هستن قرغز. انا این همه قدر بگم که کلمه معنا داره. ایرا دیگه زیاد من شهر دادن نمیتونم برای که من یگان معنای ایرا نیافت. من یگان جو اگر شما در اینترس نباشه کدام میتونده بکوین همی چی را همی نمیدونم هیستوریا را بکوین همین کلمه اصلا از کجا گرفته شد و از کدام زبان با این کلمه ترجمه شد. انا شاید شما با پیدا کنید. اصلا من در بگم که در عزت نفسی این ملت یا اون ملت اصلا رسیدنی نیستم. یعنی من اونا گفتم که من برای به عزت نفسش برسم، اما یک دو برادر همین گفت که تو ازبک زبان هستی، ترک زبان هستی، یعنی که همین سخنای چیزای ازبکی را میدونی. بله من قرغزی را میدونم، قزاقی را میدونم. تو قدر این کام بگیم که همین چند تا زبانی تو ترکی ازش نباشه همین را میفهمم و کوشش میکنم اگر که کم کم خطا هم گپ زنم گپ میزنم. از اون جمله زبانی بگیم که توجیکی خدمون و زبانی ایرانی خدمون و زبانی افغانی خدمون یعنی فارسی خدمون هم چند لهجه‌ای که داشته باشه همه را من میفهمم. اگر کم کم خطا کردم گپ زنم بگیم که با هم ایو میتونم که صحبت کنم. از اون جمله ترک زبان و قطعی هم خیلی است برای من. هر دش قطعی هم صحبت کردن آسان است. یعنی آذربایجان بگیم که ترک، قزاق، قرغز، ترکمن بگیم همین انسان قطعی برای ما صحبت کردن ده مشکلی ندارم. یعنی میفهمم گپ زنم و کوشش میکنم گپ میزنم که او بفهمم. معنای قرغز همی است از نگاه ما شاید یعنی که همین خیلی перевод میشود. даже перевод не прямой смысл میده. همین خیلی قرغز بدرار چغار ای ببرار این همشون چغار نیست قرغز است یعنی بدرار است. من از چی شد انا خلاص من اصلا در شهروندای عادی که بگیم که اصلا
дар ин минтақа зиндагӣ мекунанд, дар айни ҳол рус ҷидо карда тақсим карда додаги замин зиндагӣ мекунанд. Ман аслан дар шахсияти худошон ягон проблема надорам. ман он намакҳошонам хӯрдагӣ ҳастам, рафтагӣ ҳастам. бигем инсонои хубам дора, инсонои нохубам дора. аз он ҷумла ин чиза шояд мо ҳам дошта бошем, дорем, аниқ дошта бошем, аниқ дорем. инсонои хубам дорем, инсонои нохубам дорем. вобаста аз минтақа ва аз тарбияи ҳамон инсон ҳаст. аммо ин прикази преступниро бояд мо то суда бикашем барем. ҳоло ҳичи гап нест, нав саршидааст, иқадар одама киштан, ино иқадар зану кӯдакора киштан, яъне бераҳмона. ҳамин қилиқа, ҳамин кора бурято дар украина карда истодан, яъне ки даромада ҳамин бурят кӯдакорам парондестан, калонорам парон, ақл надоран, ҳайвон баринан. яъне ки дисциплинаи военнераку вайрон карда истодан, принсипҳои ҳарбира намедонанд чӣ гап аст. иҷам ҳамин хел аст, ози принсипҳои ҳарбира вайрон кардан. ино бояд мо утиро ба суд бикашем, бояд мо тинуд кунем. вале дар ҳамаи ҷо блогеру хабарнигорошону сар кардагӣ аз видеои сарбозои мо гирифта истифода бурда истодан ва видеое ки халқи мо гирифта истодан. ман аз ҳаматон хоҳиш мекардам ки ҳамин наворҳоро фахр карда мо карда истодем гуфта навор накунем. ва агар ки карда бошенам навора бигем ки наброре намеёра. барои хитон бигирен монем дар архивотон ва дар ҳолати навор кардан хитона таъриф карда мо задем, мо кардем, мо кардем. ин як рӯз ба сари хити мо омада истодааст, яъне ки вазмаш ино ма медонем, ино сар карда қафо истодан ва инҷа халқи оддӣ страдат карда истодааст. ино аму гирехта омада ким ки ҷода шаҳрвандои оддиро паронда гирехта рафтестанд ва блогерошон сахт кор кардастанд. дар ҳамаи ҷо биромада тамоми гуфти ҳаму гапо. баъд як кори дига карда истода буданд. ино ҳамаи қирғизо дар блогер, журналист ва дигар сайтҳое ки доранд аз мое ки истифода мебаранд жалоб партофта маҳкам кардаиста буданд, яъне иқлиқа меёд дошта буданд, тари одати паскуда дошта буданд ки хеле ки зуруд намерасад, доказат карда наметавони гапа ва як группа ҳуй кардагиянд, талпавои жалба мепартоянд дар каналота маҳкам мекардиянд. барои ҳамо аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ки медиаро озод мон ва ҳар шалоқу малоқа дар медиа сар нате, профессионала мон дар медиа ки маъно ва мазмуни мегуфтагӣ гапша фаҳмида битона, на ин ки ай рӯи коғаз бихона, балки ӯ битона ки чӣ хел ҳолата вазъията туғрӣ бифаҳмона ба ҷомеа ба забони русӣ, англисӣ ва дигар забонҳо. агар аз ин чизо танқисӣ мекашӣ, яъне ҳамаи бардсое ки барои свобода, яъне озодӣ мубориза мебаранд, ба чандин забон бигем ки суҳбат мекунад. изо накаш абрашатсака. ин қазияи ватан аст, қазияи оилаи та нест ва ин қазияи байни мани та ҳам нест. мо ин тарафа ҳал мекунем, баъд чур мегем бо ҳардмон задан мегирем байни худмон. яъне ҳозир пакаи қазия ҳаст. ин ман раво намебинам ки байни қатъи муомалӣ ёки ҳукумат каштал ба каштал кардана. ин аз рӯи виҷдони ман нест. ҳамин номардона рафтор мекунанд. ҳамин якдита мо дорем, ҳамиам қирғизан чум намедонам монанда намодада, ҳамин ба ном генералои мо, ба ном вазирои амнияти мо, ҳамиам қирғизан чӣ хеле ҳастанд ки номарданда дар ҳамаи ҳолат ку нападат карда местанда. туда агар ин қазияи ватан аст, ин қазияро бояд мо ҳал кунем ва сарҷамона чӣ мухолифи чӣ
тарафдори ҳукумат ҳастем. Ман имрӯз шахсан ба хулосае омадагим ки бояд мо ин қазияро ҳал кунем. Яъне ҳар кӯмаке ки мо метавонем барои ватан бояд дариғ надорем. Чӣ аз забон бошад, чӣ аз медиа истифода бурдани бигем ки ахборотҳои дуруст бошад. Ва ҳукуматам шумо шарм накарда медонен, фейсбук ва сайтҳои моро медонен, рақамҳои моро медонен. Шумо метавонед ки ҳамун ҳолата, ҳамун вазъията худто наброрем. Ҳамура мо дабитен, мо ба тарзи дуруст ҳамун шумо мода шарҳ битен ки кадом куҷо ҳаст, чӣ ҳолат буд. Мо ҳамура ба тарзи дуруст ба чандин забон бирорем ки кӣ гунаҳгор аст. Тамоми экспертизаҳоятон битен, мо худмон суда метем. Ин қазияи ватан аст. Ира дакала як аз бор када шишта айбита шид, айби и аст, хубит кад гуфтан намешавад. Ман имрӯз ин шабрӯзда ҳеҷ кара иҷозат наметам ки таъхир кунам эмомалиро. Барои он чӣ? Барои он ки бояд мо имрӯз қазияи ин тарафа ҳал кунем. Чӣ эмомалӣ, чӣ ҳукумат, чӣ дохили ҳукумат, чӣ берун аз ҳукумат, чӣ мухолифи ҳукумат. Имрӯз бояд мо сари ин қазия бояд фикр кунем. Ҳар яктаи мо. Барои ҳамаи дӯстои азизам, земля круглая, кто-то пишет, пастухом были, что-то были. Пастух тоже человек, может и были. Никто не отрицает это. И пастух человек, и подавон человек, и дахмарда тоже, и тракторист, и президент, и депутат, и все мы люди. Ҳар яктай мо инсон ҳастем. Не имеет значения от нашей работы или статуса. Это первый статус, уровень наш. Это человечество. И ты человек, и я человек. Ты никогда не гордись, что у тебя был баран, а я работал пастухом. Но мы были равно человеком. инам хеле якчандта дигар ино провокатсияҳо ҳам доранд дар дигар сайтҳо даромада. Бигем ки чӣ кор карда истодан ҳамин сайтҳои тоҷикода ино забони тоҷикиро медонанд. Специально ман мегӯям ки ин президенти ҳозираи Қирғизистон ин як авбош аст. Воқеан авбош аст, реально авбош ҳастанд. қатъи ҳами вазири амнияташ барои чӣ? Барои ин ки авбош намешид, ҳеҷ вақт ино иҷозат намедоданд ки дар шаҳрванди оддӣ снайпер, яъне прицел бигирад. Ва ино ҳамаи кор карда истоданд. Ино ҳамин ҷанга бизнес кардагиянд. ҷанг бизнеси хусусӣ шидаги аст. Як бор шуморо хишхишак мекунад, Тоҷикистон мезана, ина хеле видео мекунад, бибинен ё намекунанд, ё хаб мекунанд ку видеошуна карда ба ҷо мекунанд, местанд. Баъд аз видеои мо гирифта дар ҷомеаи ҷаҳон нишон метаҳанд, баъд аз ҷомеаи ҷаҳонӣ пул мегиранд. Миллиона мегиранд ку бо хаб мекунанд, иқа мешинанд, боям тарми. И бизнес ай просто. Ай бизнес дигар ягон чизи дигар нест. Конкретно халқи оддии Қирғизистона бизнеста табдил додагиянд. Мурд сайт мембара чандташ, айш мо пул мегирем ку зато. Бо меброям пула мегиранд, бо дальше корошона давом метавонад. Ана хоби кадоме ҳаст дар иҷа дар комент омадааст аз иҷа гуфтам намешавад. Ҳатто ки ман ира ҳозир қирғизам гуфта наметавонам. Шояд ки як провокатори тоҷик бошад. Ин як тоҷик аст. Ин мехоҳад ҳамин чиза алова баландтар кунад. ман позициям на тӯҳмат кардани иш, на тӯҳмат кардани ё ки бигем ки танқид кардани иш, ё пас задан, ё гунаҳгор кардан. Ман позициям амира бояд ошкор кардан аст. Яъне ҳар яктаи шумо бояд дар иҷа саҳм бигзорем, ошкор кунем ира. таҳқиқ кунем. Снайпер гражданскийра кадом снайпер зад? Айрӯи адолат бояд. Ва яъне преступление аст, министраш ҷавоб бига, командираш ҷавоб бига,
роташ бояд ҷавоб бига, фармонтеош ҷавоб, ҳама ёро бояд мо чинут кунем. Ки кора кард? Агар ки аз тарафи мо ҳам ки ҳамин айб гузашта боша, ҷамъ кунанд, доказат кунанд, чинут кунанд военни преступлени мора. ҷавоб бита военни мо барои преступлени кардагишон қонунҳои байналмилалиро, меъёрҳои қонунҳои байналмилалиро вайрон кардагишда. Ҷавоб битан, ман тарафдорам. Лекин ман боварӣ дорам ки тоҷикистони мо ку занака прицел намегирад. барои занака прицел гирифтан ку ту бояд қанҷиқ шиданат дар кор аст. Занакам не, ту проститутка шиданат дар кор аст ки ту занака прицел бигирӣ. барои гудака прицел гирифтан ку ту пидарас кончини шиданат дар кор аст ки ту бояд гудака прицел бигирӣ, снайпер қатӣ. ман боварӣ дорам афсар ва солдатони мо, сарбозони мо ё на проститутка, на қанҷиқан, на последний тваран ки кудака занака прицел бигиранд. ё мардакан, ё ҳоли номус айдаст додагӣ нестанд, ё ҳоли мардакиро айдаст додагӣ нестанд. ман боварӣ дорам ида намекунанд и кора. ҳеҷ вақт чунаку то ин дараҷа апушини намекунанд ки кудака қатъи зан да прицел бигиранд ё мусафеда да прицел бигиранд, снайпер. барои ҳамо мо тарафдори ӯ ҳастем. мо танқид, тӯҳмат кардани тарафа нестем, ё и тараф ё ӯ тараф. бале, ҳарди тараф айби хича дора, барое ки ҳалли ин масъаларо дар вақтиш нагузоштанд. ҳалли ин масъала агар дар вақтиш мегузоштанд, ҳоли то иҷа намеомад. барои мо бигем ки мо тарафдор ҳастем ки бояд мо адолата биёрем дар уҷа бишнонем. адолат ки ҷӯшид адолат. барои мо тарафдори бигем ки адолат ҳастем. боқи худо нигаҳбонтун боша. бигем ки МИ намедонам ак хитама чӣ бигум, что тебе сказать, я не знаю. горит в аду, там Рахмонов, мы рабы. Во-первых, мы рабы Божии, рабы Аллаха. Я не хочу оскорблять национальность твой или что-то, да. Я понимаю, может, ты не киргиз, а какой-то просто провокатор, черт. У чертов нация не бывает ни таджик, ни киргиз. У чертов национальность это черт, гандон и конченый. У них национальность не бывает. У нас тоже есть такой черт и гандон и конченый. Я не считаю их за таджикистанца и за кого-то. Ну, ты, оказывается, земляк этого черта, который у нас тоже есть несколько штук. боқи саломат сарбаланд, бигем ки хонобод бошен ҳамватанони азиз. фикру назари шуморо дар зери коммент интизор мешавам. ба ҳар ҳол худо нигаҳбонтон. аммо ҳукумат аз шумо мо хоҳиш мекунем ҳамаира экспертиза кунем, документ кунем, ҳуҷҷат кунем. бояд суд дабтем и военни преступлениеро.